fea ma yai le sunga leti stasi fo tama fana rupe fale le Samoa wa mapea ona maua le manoa nga e tua i America ina e pe o ni statu David tu stelle po di Marcelino Masoi ile no manai. Yep, got a big future. Looks good. He's fit. Back from Samoa. I see Rainbow brought him in. Junior Rainbow. Fighting out of the blue corner, hailing from the village of Faleapuna and Lando in Savai'i. Please welcome Lati. Sunga ya leti tazi po walo isi po tamana tunu emenio leti sa pe ona ve matamfuso Samoa ve fu ano to tunu me to fuso anga ya ona to fuso anga ni sele nei ale ya tu America mo fa ala tu no long fa moi. Yep. Good day is physiques, mate. He's got a chaser and it'll be a good fight. Might be a quick fight. Yeah, fuso anga le te wo pa ve fu va. If when the back is angale or let's do fish they do for yeah. She let you to finish it off. Las carriere facciamo vedere vayano. Slip. Wala sola. If you kuli kakangi pas bang beba. Maria que me las cadia pas. Vale, aí mas fuso ali. People's got up. Oi. Ele vai ter fuso daqui, não mas dia cuyo. Ya mana fuli ngamo yo. Ro fai na ya sio wole ti de ide o pas. Ya. Tatang e pasas vai very few fast. Na tempat kia. Na isso é terus fur bem com ngai di pa di ide ba. Ara ku mo ya. Ro ku mranga ko makau. Obrigado, mate. Fácil cá que ele acabou pas. Pode ver na via na cu. Fit betia. Dia kakak bisa anggar aku malu sih aku pas ini. Coba aja deh. You got a classy fighter like Litchi. There's no answer from the red corner. He's taking a bit of a band here, probably better than stop the fight. Winner for Swanga and my pass. They got a winner. Yeah, for Ningana. Pokoknya kakak punya. Pokoknya saya fui kali nang fuso kayak mau sangat dia. Vai. Vai udi kamaro pas.
typical Australian. Yeah. You know? Never give up. Never give up. Ai pa sa vivo. Olinga me ukau frustrate le tire ile onore. Fiwi kudi ya pas. Paso ka kai ele sa fengo fie fo. I've seen this guy fighting. He's pretty hard to knock out. You know? A fiu fo ima selingo I la fuso ang ma. Tôi ao vai ka mangi di pesi mari e fiu ka ku e pa u da lo che ba. Ma. Ya naruh lagi ya nak. Tahu tahu dari orang semua visual. Enak. Mana berpai umane. Ke o Malaysia tambah umina pasi ya. Aku ini ada pasi le lo que me coca cucut. I think from the red corner he's just happy he can walk up. He never gave up. You got to give him credit for that. Ladies and gentlemen, the referee has stopped into 1 minute 35 seconds of round 2, and the winner by ya, le mai ka ko yo ku ma ku ak ma fet. Na ko da bunga de fie mai ku ko ngai. Se dei fu so la fona bunga ri. Best time le ala kamba Ma ko poi lo la ti na e fu so ngai tonu. New Zealand ni. E pe ona nei tong fai ngali fen polo ni sa. Mo le to lang fa fatai le foi e company man la to mai ba ya. Ku fa pe ona fa to nei fu so anga. Ya mai se ore rang lang mai le chile logistic ole Garage Book New Zealand. Le ki ori ma ko kwasi. Ya ai mai se ore video au production. Fa pe ona fa to nei nei fa moi. E mo le si la fia. Lo fa ta si me fe ngal pa di gele. Wa pika fa ke lo fa. Ha mo na ka pi. Sa ko fusi la se kana fa nge ga pika wa le wa. Kan ma ro longa. Pes kana ila fusi ma ngai. Ngai ke lo fuso ngai. Ore ngakal ma di. Mau buat kuyok.